Горгайдын жанында бияқта Беларусь деген көчө бар. Ошо Белорусскіден чыгып келе жаткан машина менен патрулька сүзүшүп калыптыр. Эмеси күнөөлүү мына кадыр уступки деген знак турат. Чыгарган экен. Assalomu alaykum. Nasıl böyle? Ne oldu böyle? Yaktan çıkıp attım öyle mi? Ne? Yaktan. Görmeye kaldınız bu arada. Yaktan sıyır bakışına mı dayraktan vurup koydu da. Onda vurup var. Çıkıları korkusuz geçtiğince maçına görünme kaldı da. Sıyırбын өткөрүп сугун кесте ya. Sıyır bakışına bir ayraktan vurup kaldı. Kim za rulем эле бияқта? Айтпайсыңыз кандай болду? Кыраттан бир машина кеткенден лайка чыга калды. Ошондон сиз биякта көрбөй калдыңызбы? Сиздер дагы биякта сыйырбын айынан муну көрбөй калып турасыздар Жок, бул байкени мен көрдүм да. Аха. Чыкпайт өзүм чыгып алып турат. Ещё ар көздө качкан экенсиз, э? Тормоз тептим, болбойт. Дагы акырын келаттым да. Асты машина болчу. Катып алгам да. Бүгүн болуп калды эми. Сиз уступки дорога деген турат да. Кандай болгондо сиз токтошуңуз керек эле да? Өзү чыгып келбейт сразу. Sıyır bakışına bir ayraktan vurup aldı. Dayraktan kenenirek pоворот Мен aldı. сизди көрдүм да дедим да, мен сизди көрдүм. Ben уже sıyırбın артында машина kalba. Kalba. Тормоз тептиңизби? Ооба. Ещё азыр муздак да биякта. Tepken ben